mama nina kanka sampania marina mama na zuja jani ochra so mini DJ na sembranase ana be mu so special mabeka kroma o ya mama nina kanka samba enzamfuno mu di yina be dibi mu so special na say me comment say Billy mine na amu bo amanfo tape na me say ha kwa kudu amu ya de chenkro yo yeah man nina kabra kwasi do mu the captain's band ne man omu yene say fie ni school no na me say nipa nyo so nipa na ja sama amu shift ya fi ejesu necessary debi enwie no me ntu tuna pantan nyina na eje ni nam kroma ne zeku na chi wodi zamani na wachra me kwani de radi benanje na wachra me kwani wamye na wachra me kwani ye na wachra me kwani radi benanje na wachra me kwani nyami benanje na wachra me kwani nyami benanje na wachra me kwani nyami benanje na wachra me kwani yeah, now watch me cry, me nyami benanti o. Now watch me cry, me nyami benanti. Yeah, mama me cry, me nyami benanti o. Now watch me cry. So, tell me cry, me nyami benanti o. Now watch me cry. Thank you. Wabo, waba. Oya ikan kwa mi ebuanye. Aje kwa na onumbremu. Wala. Enyune zampadare engusi ekumo odi ankan kwam yabu atrase sate anomanity enyune zampadare engusi ekumo odi ankan kwam yabu atrase sate anomanity fo fidie yi ni tentenwa fafa na efe na nkanipa nya aboa kwam Ghana odi ankan kwam yabu na mitie ni nsanu adwuma odi mijo anomanity for fidie yi ni tentenwa fefe na yefe na kenipa nya aboa kwam Ghana odi ahenkan kwam yabu na mitie ni nsanu adwuma odi mijo yawo obruman kuma ani yawo da pejan yawo odukuro ani yawo odi ahenkan wodi fetonyum no na yerite it's left yewo obruman kuma na yewo da pejan yewo odikro na yewo odi ahenkan odi fetonyum no na yerite it's left. My name is Ekuafra kuma yebua mitie odi ahenkan we abu boga we boga. My name is Ekuafra kuma yebua mitie odi ahenkan we abu boga boga. And I put challenge no. Madi akwa subebro Agwene nye atia faso agwala nso oni a ozose wodi enkwa subebro wodi enkwa subebro ekole ku abu paka fans namfa we adishima we mama chima makwa baba Ahenkan 93.3 FM odi Ahenkan kwam yabu odi agromo Ghana. This is your last killer on radio. I am the international killer Abobunia. His Royal Majesty Osayi for Mocho for Penny the Ochini. And His Royal Majesty the Ochima Ohima Aduchumwa Dokua Sansu and a doctor Osia dear you from Poor Manso Achim Kotoku Buakwa the Benya Buakwa Achim Kotoku Mahine ya him pong ye hinkro and Achimoda. Busumi de minyanhui tiziano eyinu mpejano ye bestatia peja eyokotokumai alongside ebuakwa which
in total no eye ochiman mera ma sesa mo de mafiri ato afidi papa so offense Ahenkan e de okro men se chiri pom yen se na no pa dwumadi ato din se Asem Dika and Madaroma ye be wo so mframa mu de abma mo important ansem nationalistic issues and sema efa Ghana ho ene yen areas ene meambia ene yesin kunwan hyane so se na ye be ko achimansa kakra na yakọ eye asane manso across na de aka ne nyina no ye de etintim so ade amamo se wo de wafidi ato ho a wonyira bibia dem kama pa bibia eye bibi fe na bibia nso edida na kwamse na yetie ne efata ye be pon na anopa no ndu papepe ne asore so ama sports update ne dia ba hyane se odi media daroma na ebu echidom anopa we ye de Asem Dika dwumede se wo pede wo adwuma bi na akobọ dawro wo so akoton nyoma wo so akoka wonsem wo so ene amansan di nkoma empatam ha de Ahenkan 93.3 FM. Your solid voices obobo for real manfo Kwabena Kosti Branesen Sanso Anabenya AJ Kofi Ejiri Joshua Ejanim and myself with Dika Kwame Abua Adwempa Kofi Mensa Adwempa Pana Papa Nuan Mukai Fiam Pofwa the manager for Dika Kwame Abua and my right hand man Kweku Enim Kusi Bodum. Yang any admefo aye somo e wo potem nyina. This is your best channel in this enclave. Presenters comments. Mama Afafranto. Bye kwadwantwi. Do. So much man catch live on Facebook so ebabo papa na de ekoso nyina no wonso wahu bi de ekoso Ahenkan FM so nti unya ba open live boze ye dwagum I am live on Ahenkan 93.3 FM Afafranto. We are my bomb mid morning. Okay, my way is here to Afafranto. Sha. Se me hunyo ma da bela mitima me dem hunyo ma from Impotema. Na mitima me de. Last week me shana na ma make comment on Achim down market. Chance na me pese me amede me na ko ram biem na hu de twam. Ano pay say makwa ba mi ko simi papa e na sorry answer me ba dwuma. Ma pa ko ayeme me da sorry ntime me na bia onko fom. Ko sia da obi ani fom nu wasi machi. Ona mo ko de. Gapuro no. Beba pacho on a more serious note no and krenio almost achime da edwa na efe. Almost edwa na efe pa. Te brighten. Omo de twena mama ba me piano campaign soon. Say omo ye na nye ne ye kan. Omo ye na ye nso I was there day. You can. It makes us professionals. And I just said money I beam you the Timba chompanfo amusi Achimida market aban a wode Ghana sika esi Achimida market no yada ban na se yakupon hia no sense obema ya ma manya baby partner na amanya baby ombedi dwa ahwe yire ne omma no kama omma ya de pa so mesi atamedwa na so krem krofo bi so didim bibi ansa ya bibi nyeye edwane hye na de oha ne abebrese aba beto yeso ye ma mini tape na ohode yo se omdwun so da hono o piece of mo we so benya no hanso a one had sending me one fam ma waso be hye inti ye bo aban na nado danko akufo ado da no abaso and the municipality especially the great Amukachi say munyina mo bo amukan jagu mu na enei Achimida adwa no said you obesi India no krenie o mayade me nya technical man me need technical eye no but the layman's eye me di mani coach we see ehwe no ma hu se mpanfo adwuma o adwuma pa
Last week we said that my wife a coconut namo. A train say, yeah, I gonna she you new. Me ba me chimpa, me ba me shenika, my chalwati. Na me the name. Into a presenter's comment. There miss me the menu no. But another one I made the menu woman in your quantum mono. I'm going to be a man staff for now. I don't know when to do tantanza. And I'm penfon shadow here now. Hey, baby, a big boss, I can send this as I'm making you. I'm a coming who be no. Debbie, I don't know a transfer, no matter Jaguans and I know. And is there any communication? Oma can be better, they will both for Potamwa. Omuni amansan twetwe komana enkwantanimu wono sabe kwano mu nyene na yekem run about wono enkwantanimu run about no then a show that sibra see ade yo from poor man so akra wadama mi bo mu asechiao na enkwantanimu wono umfra MP umfra MC umfra ayi Rose Highway Urban Roads for musom wono na aye gateway to Nangaza o say asphalt in the frasane neba Frasani Baseyo. Na uba be drop boabo the beautiful town in Sergeant Aboabo. I have fekeke. Ni pani nyina e baboabo. Se odanfo nyina be traboabo. Last week same shada kwasra boabo ofori manfo ba bi ote. E wa aboabo. Na ohwe adan egu a baka se islegon. Afranto. Timba jomi buza odan panfo e ma aja tumi wo monsem. Sa enkwantanimu hono edien na ekoso na masa bo mabaso ma mo hwa ne esi odna adwa me bo mabaso papa ma ya de nyame jramo ma ya dwuma pa ba mbabu agunto yon se bibe topic abu na mi je no zia anopa no zia ka sebono na Martin pegbu o ka za manyofo no krono de na mi say hey papa yi was na me boa yesi dwa ye kwa boa obi ka te dem no ntu ko kan wan sam pe was muntu nhyɛ no so ma me na obebo ma no aduaku na dollar no so ni say dollar no ai aje mami Itimi bo aban na ba so se wa yade wodi o se ayoyo odaman ni kotokuman bridge kese boyen some few years ago ama odan dwa kese a esum kotokuman nyina no unzo odan no se nka ye boye bre yi a enka ya bibi ti se kumase o ke ya bibi ti se enkran ana man kasim so de mi cheno adentina me kasa unzo odan won nkumankuma bebre awu nyina odano abese Johnson so itu kokoko ye de Johnson so na abeden obeba ufa benkuma ukwa soja fo ma chance na ewisa bie ni betima bo akwakosi anamase ufa ni fason so a ye achime nyinam edebede nyinam nyina se abena se brena se kotokom chia obakọ fo ase ayire bi ene ade krom nyina mansumfo nyina ebedidwa ewoda tinka odan de nkenye kroketwa bana edwa ne bobre na aize kusukuku edwa na aize kusukuku na mu kusu but bibi se na ne yemu a edwa ne hye no na ye nyina di anu tum na nkofo kwa galamse ho di musika posifo chi posi ni abranti a wo leak asemen senjofo ye pamu ni posi adwuma nim obi adwuma bo no se waka nkore obi adwuma bo no se ono waka nkore se igwafo edwa mu ye wo mo se sakrafo so no kohoro edi ni nyina history aka ebata dwai ho enso anu amu mpanufo abam won famra chichi amanfo a kokane adwumu han tezero muntimi nchi obi a wo chime mekawo oh keke mu a enso de enima da bia meka se de nim se ye maame awo ne yesi ye dai ye nuanie sisi ana komra odan adwan mpanufo asi meka se almost 80 to 90% complete and almost 70%. Muntane yomfra Jesus. So, enti dia medi mani akọ ni de ye pomperifo abaso. Maya de papa. Ba ma ema na ne yenua memma nom na janom ne nanom a wo mu di dwa ho no. Omo ahen ha wo. Obi anso beto no.
na ne cha no ne asem no ne cha no ye beba so ne cha no hwe uni mo da ha sha wo pastor pa wo benya bi omu cha mo mo wache wo ma cha mo mo kra hwe me ma list no na nanse do mu sisi ye kra ye nyina ye kope bi o ma man me ka ni pay o ma man o mu si wa late wa mantem ya cha man krofo no sana amanyofo no viso mo mu ye nipa chi ye nyina o dwon wa won tiase ene ye we nkrofo de enie ena we nkrofo de enie we nkrofo de enie mo mfai mo mfa mo vo yate iti ya sram adwana mo sidi fafafa ne de se ya mama ba so ane ya baifo yes nansi ya kra nya professional ne mfa no kredi anya dwuma na Kristo na yese yesom no ye boa yesom bonzam ma ya de papa na ya wie no enya afa na mo ba kululu bia o mu o ma na omu odwom no omu dwase ye no emema na odwom omu dwase ye no yesramu yesemu churuchuru din munya ne ba kuni bi maso akunyo kwaka obi dem ina ya we mafo san kwan kasa na ya vie be 90 minutes de oda ya di emiahu suku na so pa na nse kura he ma me ani fie hye ya ne ma me nu hye na no so momi enko mpabo enko abisa kakra ana o jam from abi na me wiem ba de momi ehwe ni yo pa obu okay when man go kada yanka ama for your business papa munyim tia share dawunim iti ya bompen for abaso once again say omatima gina manaso na odan dwa no masiama kotokuman asiama Ghana man nanado danko akufuado Ghana mampani ni wabede che His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, the former municipal chief executive Mami Victoria Du, and the current municipal chief executive and Honorable Alexander Akwasi Akwa mo ana abamu no yedi tumi ahyamunsa timini se enya dan moka ubi ene dwasie ekoso ti yedamase ye boma baso maya de papa bebe mudi adu die mi se enye de aka no mo bete ne te ede aman na emu no yani chicha hopa yeni mi se egwande anya na amasi aburo enipa dodo ana omwo empata hore masi aburo so nti cha mu bechei muncha na wiambom na mframa mfam na nyo obi bontom sika na edisi Ghana sika ade edisi ba kwa ya mutisi ye ezi ebi anya 2 ebi anya 3 obi on national ni amane bi onte oda ha onte aboabo onte asene ni ayi bi agunu ho akunte yesu akunte bonde bed papa meti adwai ye kon se wo odi ankan ya ma obi wo ti radio zu a agina wa hu beka wo pastor ye ma ne ma Ebio. Amsina mi amanga. Adara mu mame. Bida mi nyo da mi ntiato. Bida mi vri oda. Mi nyo opinion leader bi ana. Amso share. Yanga se ma wo. O from so we it is in the process. We nya bi. Wo di de wan kan ntem. Kia ma bi da. Upa new market wana na open container mi so mi pen container baby ayi from point enterprise no mati obeti enka na obeti enka na wanti enka obeti mabu obi boda mami papa na zeze bi ze oma flies a drone omo da be twabo abukuro no said omo ye kwan no mu twato to mu wi a no mda ye campaign yan ne ye kwan no amudi ye wan samu ye kwan de samu de ye campaign say Honorable Alexander Kwasi Akwa ene ban so ena ban be ababu kwan na mudi ye obi obaga samu ni ye bia no nya no kwafo so my de pa samu ye ababu kwan no yes na bibia nkoka papa kenyi trede ye mu bia ze nkombe soa ye kazo mbode Europa romba soa ze nana uye boy kim asamu de kana otie no unya no ba bia radio eso the rough
Me I may be resign a piece from Abaha. And when more time. It is live on a Chima Babu Information Center and you are. Next said that Babu man United. And some do better was sumpa, and some do better be. What you are trying for me? That's what I'm saying. To Jagu Patakoja Kubobo, Yadia Banner, and Sroja, Nanaja Escapana to tell me a 50 bars at the dynamite, the training, me Chairman General, Kwame of Vakai, still under him. Fire, bend them. Intina me saba chimi dan kwantani mu hono an kwantani mu hono hona big boss akasie sie big boss gusa promo na nya de ketwa sa run about me so man bia run about no a very symbolic ejina ho ma bibi e ahyenso de kese minimi de enti akwa no mu gu no an kwantani mu de no nko a barrier be from man staff Hana say ni papa ne man staff me ni ko school achima asane atefa e da binya atefa ata preparatory school ani mo na den show run about twin ke ne fa na nka bia yenyo himpoi da sebre from pon manso ye kotokuma hene na nka de ne signboard bi anana na moto papa bi o ye unity symbols bi na no so uro da na hona time dodo kam yo bo aka no hu zenko fe say yi na kwa ukra nyende mu fa kompa mi paniyo mi papa ma so mi paniye papa mi sabu biam se odan kwantani mu ho no honorable Alexander Akwasi Akwa na bi mame ndo ba enche ni kwanse ha no bebre ese man time ba kwasa kwa de wache onde otwunu wuta wache okofie nan fie nan de akura oba akura so anyima boso me nkuru ana fie na no mu no so wa bi okase onye bi no oboa nti ono ba kwasa kwa ye busa wo ne Ghana Higher Authority ani Urban Roads ana Municipal Assembly no maame ne nka ho maame ne ba enche eboni ja ya anya de na yemfa ya anya fe ye busa ze nkwantani mu ho no get me right nkwantani mu ho no sa wo kwa chabi a udu chabi on na ubedu akaka ne wadu chabi run about wona on ebia ubedu chabi eya you can say hospital hona unza run about ho ya run about three for any this statue of or him penny bi minim say eye say for rattle says your chin amoche se kuntunkulunku madwen shara maso but how very nice honorable Ken of Rata ne papa dan chin hona run about no ya gun asphalt for now raw down quota ni dia magu asphalt na mani yabusa se ankwantani mu wana billboard age wa fa no emfutura bo ho say tam say ko ehonu ku atutu ubu zamzam kwantani mu fa he oh otra Jubilee hospital now one of the best hospital in this community Jubilee Hospital. Jubilee yada maso papa samoni Ahenkan fami di dwa Nyankopon hyamo bebremo dwumantumpon eno say makwenta ba ko frami fi wanchi say wo de ne wife op hospital akonem so wonko Jubilee no pua wo de ko say oh wachire baby papa o ma hwame yiri na say na Jubilee no mbodero Ahenkan fami mo money ko they know what they are doing. They are serving the good people of Achimeda and its enclave. Into Jubilee wo fu be panika do Dukes filling station kwani mi kakra bia utra eja so na aha so Hona Ahenkan for me chiremu. Ahenkan for mudi Ahenkan kan. Mena me chiremu. Sa ehono. Etutu ekwano mu gu akwa ofan cha ebinom gui. Nti eba ne za na wongo da etutu sa. Ana ama hunie. Ana sapeti ntia. Ana embanufo mu kan den. Ehona emo akwa abasa wawura Achimeda the Diamond City. Ya yetu da mo krom ha. Billy, my mommy volume kakra ne jana say me divert from Kusi production kra presenters commenting kwani ho
Thank you. Debbie. Okay, mom, we have Facebook Live. This is a technical view of Oda Market. Anambwa. Say now, almost 30 grand a oh, ya jumana ya yadu nukwedi ya miswani ya dini ya kukudoni ya diyo. Kwa radio ni ya ngazi ya enya dina ya bewu. Ni ya jaho nuhu biswa metuwaso. Unyi abede. Ubewu. One day, ubewu. Minyangu yinsu dene nzam na mekebi. Say no start da Oda Market na ye. Mi nua kwadon cancer ewo Italy Parma abonten so nanse na me heda na nyafa wa no tugumbe ba ma sima tugumbe ne bi kura de man no. Man for him your Facebook live nti. Kwadon cancer ewo Italy or say I'm listening to you. Thank you. Nti jadamu amanfo etie wo Italy you. To wa da no biem. Me nkanse mu asum. Nti ankwantani mu na masa abai. Angwantanim na masabe na mensa busa se Oda recreational center be ne wa ebi ni ha enen so me bamode akọ danzongo me kọ danzongo kwam yabu abo me kọ danzongo na me kọ astrotef no inti astrotef no adani say ya akira keke ekwan no ni time pa zongo for no mo de astrota free be dada o mana tasen sanka mu ya astrota free de nanka ma ye kwan no na astrota free no so mo nsadam ade ne yase bo no ye mo free wo ho it is kan mu ji amu de na zongo for ne gidi ana question na mbu so because zongo for da makuma so pa ni kwan se e kwan fu sa o mo nam so question na kwam ye bu abisa but back to the Oda Market masan conference dan. Papa. This is the handwork of Nana Andrew Akufo-Addo, Dr. Alhaji Mahmood Bawumia, Alexander Kwesi Akwa, and Honorable Victoria Edu Payawa. The obey the onkan no no moye. Nche. Mami obey the okasu ni mu bia no oboa. Onu po nka ne ho yesi ne ho dwe se. Minhia ne da. Ekusi yesi ne ho dwe pa mami no. Yeso a gentle woman. MC no. Okay. In the presenter's comment, attention as an so. In the Honorable Alex Inkum, into no boss and no shine come from no, son or dada. Honorable Alex Inkum, DC for Asani so boss and no shine come from no, son or dada, no one come here to my head. In Tanzania Zongo Hono, but I met to the school one. Support one na Abadawa. I want buy back I am as I think it no. Honorable Kajas Obakutia. I forgot the more buy. A fair Honorable Alex Inkum, a more buy. Oh, you feeling brother? In just and wasn't me musa say, support no. I will come and give them so Obakoye. Say what who's wooing. Nansan Fonso ya that musa. You know, some missing post station, Mamma didn't chance G post office no Mujuguno. Say, Yangu Poimoto. Kona Kore. And from a fire pie say, wham! A good from Kore. Kore as an post office no. Say, Rialango, Ringo. Foundation kwada bamumoy. Rialango. Inti Honorable Alasinkum. Support one never asene. Methodist wono. Sakabi dojina a jinin sam. Neko refie bima. Muba kwa samu ko konsoli abushana na. Kiebe bumu papa. Kiebe bon na kukumu ma papa. Baji 3 lashes. Bill. Mienza. Because minimi di entia potu okitwa. Efifeba. Na highway for na urban roads na assembly na MP na DC na mu buy bo wana bagayam na bekum nipa na pai tai na sekwano na highway ni urban roads omuto na support wo de da kwani ma mesra me busel aya omu hu ana oh, I know plenty of young Janaba. Ejan will be because Abrante, we a mixture of fire and ice cream. Ejani Daria near the dead about Quabe one. Ejani Daria near the dead about Quabe. Na minima, mammy things are above force. Na Awabu Kono, Omuni leadership and now Omuni Aken, woman in Penfo Kone or Damano. Say ya Bam, say ya Renanum, say you Kronan Casano, woman leadership and now.
ma musi market edwa musi wie no abobu dwana aye cemetery ana spiritual market hu mu dwana mu da beso na minti ase se kura mranya adwuma wom yesi dwa enso obi ase won kwadwom ho ene dwana nipa menu na tim ana na dwomba o minti ase e wo se emra ne nhyehyɛ timi yɛ adwuma kuro biem na di mpuntuo ba abobu dwana enfosikal edisi aya kromani na si anasa assembly na si nananum na si anasa philanthropist bi na ba si na edwa yesi dwa obi decide say me dem come nkwa na inti edwa na aya white elephant ya na drop this hey achenkwa nana killer one enso ye dey 44 past 8 Achenkwa na odi Ahenkan kwa me yeboa afi Dika se FM Ahenkan FM sunio Kwajon Kansa said the market is so beautiful and obisa is it completed? Yes, aka be 80% odo Italy and you do the adwana to Ahenkan FM Facebook and man saying nyina hwebie no kata edwana fe no ma wi na ye nyanwe penti aka hu nyina fe wa ma ba na ba so se wasi dwa papa wo baifu yanya ni ebe to mi bia at the right place the right time come on y'all do the right thing be at the right place the right time come on y'all do the right when the mommy feeling crofo bi opom hello this is what we need from our great leaders Paul Asamoah DC for Ofuase Ayrebi wa bawuram wasamasa me makwani tutu jangumusa eja won tutu gumi otone left and right center bebia ehyehyehye bebia no the ice cream kakra de agum Paul Asamoah de aba osiwodi that portion form part of the Odanto Ofuase road. It's the first coat. The contractor will soon seal the potholes and apply second and third coat. Thank you. Wow, we say but now intentionally na hoye adwuma no na ni age na when we say yes or aso a etie no ye won panifo a omdwe he kwan Paul Asamoah honorable fasoso we dey nkakwa o ka say Paul Asamoah honorable no so be ma tentengram we etie no wodi me DC otia Ahenkan man no pay ano say odan kwantanim portos na make say why fin futro na big boss akasie tie men kan sa na men sori nkokwa we leader ogina omampani na wahu when you chance what game na se woni adwuma e de ama no ti said the oboni bi ti radio so kan na wo throw Facebook ana wo ye bibia on any platform na or answer na no de atum ne yakuyanim o say baby America no enukure e watutu tatantantantan enye ntro na midi no na emom no eka aban adwuma odema contractor wo gu kwan na afri Ofuase and I say for down quantanim akọ Ofuase Ayrebi no na de obegu ye ne first coat enche bia oba aba begu second coat any third coat no ti dia make us down quantanim what to tatanta no enche ebe fefefe ebe yiri say pity poppy inti na enche ne be da ben honorable Paul Asamoah enche ne be da ben say ebe to abanti ba o me so mba yanse na to aba no ti we ne ebe routine check every Saturday yebe kaum every Saturday yebe kaum enjoyable Paul Asamoah on behalf of my wonderful production team thank you so much etiofo so da wase say ye chekere man na oma answers ni omo ho anu ye ni omo ho no omo di man say ya bonso etiofo nkwani age we obi a we chebe ka say papa ya yade wa kire say benyese bi aban na yinani say de atuturu wo hui ana pani ni fie pani wo fie na emom no ayenhyehe entie nkebia yebegu kwano. Be at the right place. Listen to the right radio station for the right content and for the right information. I am in charge. Udi Ahenkan kwa me yeboa tutuchagu. Ajira mundu me. the last two any a training for and sutie you want basa ye okase ba execution entertainment Nyante tiapa Ghana my be Ghana mi amu yanko
Ebiani catch you. Whoa, yeah. Ghana, my baby. Yanko, Ebiani catch you. Obi di abasa awodi anka Monica sana run about to penny. I Paul asamwadi aba sombeye. Sa run about no mo ya. Paul wodi wadaruma with all due respect. Munye ne stylish. Munye muzezi hona. Modi achimansa feme ba no bobabi ye kama pa. Munye ne stylish. Na obi first ni pa on. Akomko first ni pa ni ekubo school match or dance sports stadium. Ababufo no. Ya ebo school team ni ya fa form na eko. Na o primary no ye fa form na wo form na wo tra EPA na bo EPA be pona bo nse wo se wo wura oda he mama oda tete pa wo se wo wura oda say nua tetante wo benkum ni fa no ne adodon fefefe o mampani je kufo so be di ade ono so be to aso me ofa kofi ade nyame fa ne kra hey mo be kofi ade voice mame ma fe ne se to no so ono so be to aso be due nua Uza ufri asani baba bia ke nana ke jesi Adams bibia bokọ de be nana ke jesi wo bana wo mu dua nnua nyina de fa ho a wo mu dua nnua e de fa ho a ebesi tu wuro da unya free aboabo pe unya do EPL that na EPL so ginam so me no very active sabana ne mai ansa fe bi wuro da ba se no nche da hu enu atita titi nyina stadium ni ncha nyina fu tantan duk so ni mu nyina so ngongona so nya bibi okwe duk filling station on penti wana nya mu da mu cash bebe amunda kweti mu kuro kakra tinka wudu run about one say yes mawura municipal authority ade me hi won panifo ni say nana many business me be fa ni chaos and so di nkomo ana o ka say kono pa no in charge of baby tisama samaya. Because before you can penetrate into a crowd, nanka wa Ghana flag be not just a empenifo be dia na ya safuma fomo na abura boaten honorable William Japan kwetu ya wo su boaten abesi ala da kwesi akwaso my popular DC the whole Ghana DC kwam kwache so na aya bakwasem na won awurade nyankopon 4 days ago na me wife ye hwe bi o GTV no mu yi Menshia museum hado listen to abakwasem enkokufu boajiman tef mo abakwasem to do run about one akwense wadu baabi abakwasem ye kire wo se wawura kotokuma ahinkro udu menshia wo se de hotel no udu chebia se de hotel no until let us wake up now about to achima sene this you now ma onada monte tere mame please odi fire on asani manso across constituency akwada nyame no hwa minim sa kwa o Filipoto asani manso pamwe yeni ni problem yeni obiga so ni problem na eboa but intimpanufo misra o mu hu ana sa ade we se rekum nipa no se nekum nipa no ade ne tatin kitenkete na mu bai na ya Fred DC afidie so di ankasa mahu onozu de waya pa one of the DCs I'm respected or important wa Alex Nkum agira wan frɛ no ebere won ho nko ade a obekire mi ka so di jaja mahu ye ba ko tua ni sisi e se no oboa se na me madam Alex Nkum ono abo se no oboa o kana mitima me de asanefo de nkabra me se me musa Alex Nkum se opani obuani ani diemo nti ade ni mu tre na ebeku nipa no enipa nwansa oluwa muna wudi asani park here hospital no oluwa nti wo se poto no ebeku nipa oluwa wona wutimi ye award scheme edima teacher for me bu abaso nde ye good obi ga so oluwa anya de na oboa wo ya de papa teacher for the side no me na mbe MC yes obodwa na teacher for konkurase ekwokyera de no otomotoma bi omo kyera ITC omo otimiti almost 13,130 million no that laptop on teacher ni gina fate nkolara de nti wetima to laptop akese to moto pot we oluwa ti hui la ila ayilala nyante tiepa rap for the last two. And you're high before, and you're training for.
and Sutie. You want Basa, Okasiaba. Execution Entertainment. Yapa. Whoa, yeah. Ghana, my baby. Kanumia Muyanko. Epiani, I get you. Whoa, yeah. Ghana, my baby. Kanumia Muyanko. Epiani, I get you. The right time. Come on, y'all. Do the right thing. Be at the right place. The right time. Come on, y'all. Do the right thing. Asem yi de kan. Raps of for me. Who am I canting on me ball by Muka? Raps of for me. Who am I canting on me ball by Muka? Open here on Kama Mufrawi Nanka. Again for me go no muzo masaba. Inti asani porto no we dey aba maminka wo the message ni ba kwa de beka say the MPP appointees must respond to questions like what the honorable DC for Ofonsa Yebi just did. This will help their government. My name is Kwajon Cancer from Italy. Or say na MPP abane ye. Say na so mo ye senka eja say ensenkwofo bu sensem say radio so na pa na no ye na ba. He uze Paul Asabo help him. Paul Asamo say the sealing is underway. They have sealed all the way from Ofonsi through Abenase. They will soon get to Odan and then apply the second and third coat. Another hono. Let me say soon da ben. No soon no. Para samana ka say yo. No so di soon there. Soon soonest. Soon. Agent say contractor no was starting silly free. Ofonsi e den. Eba. Our Celia Babedu Abenase. Inti enchebi obedu odan onye du odan pe na second quote no what they are what they are title say oh DC say now are you ready to share the information with the general public oh ya ban o da no e den na wada enye kunfunfu yi chakja ni kunfunfu ya mo de omo kwa no mo ni ma tro Facebook no ati o magu mo ko twa manapa ye be twa obi Ajuma Paul to our he is ready to answer questions, give questions, give answers to questions. Into a can see answer the routine check. Next week, see you na etiasia. Ya ba kwa abenase. Ya ba question the Paul Okano. O Celia. Ya ainga from Ajuma ya no no. Ya tan ya nyina no kura samu amika ye. Drop it. No kura samu amika ye. No kura samu amika ye nti. Ma dane patamfu ana. Na honorable Paul anopa woni ya be adwuma dia ene wasumu nyoda. Sasa oda from the odi anka tietiri ba. But 1 week celebration of the great Kofata ne maame I call so enkran no. Paul Asama Majumane ne MP Kwajo Ponkruma, the minister in charge of Works and Housing. Wamu bahobi. Na Paul briefed me about the construction at Ekoso award in Potemo, and I was very, very happy. As I said, I didn't do him near Chimchrewa, no kuma toyem. Na ache Chrome School no Paul, my chaba na. Honorable Paul Asama Majuma, ache Chrome School no, my chaba na. Because they say the okwa kwatane in Potemo, no the answer was you. Amanfo say ya okume na sia okume oyire ho bedi MP no ana amanfo say he obeda no wadi MP no ho no NDC ni no wo bo adwuma underground no so wo mo adwuma bia na mo yene mi say Kwajo Oponkoma de MP ni obedi na obedi nso a adwuma de a Paul wo sha form a wo ye no ana be numbers na increase. Praise the Lord. Some de mon konto kwanti mon sesa he wo da so kurem. Inti Paul ache Chrome School no ye bisa se no so akwakosi sei ena ya ni se aduane gele bi bia won bi I say so me choba no be be kwadifu no enam no ba kwana sister gifty ena ja krantie ena aduane e be di bia Paul Asama na betu aka
and the production team. Now, come on, red dog money in your day. And but the moment red dog money in your day. We are no pro one got Paula Tamasuma, piece of a change. And yet you're coming around with me. Kayagas as well, trouble and move here. Yes, you're ready for 100 million. And I'm on my. Okay, it's better we get Paul on the line. So try to reach him. Yenini interview ni bebe pound for pound obetuja yenso betuja ye pe ye nyina ye kontoko no wi a ezo 2 and so twoba anope production team Billy Man Nelson Ousu Brown Nelson kwa nim kwesibu adu ene odi Ahenkan die bedi die benum ye Jeffrey Paul so entua eden be kwantoa Tamfuana Your name is Esubonte Yabi. Who be you bano makontano unia enemy yere henna. Osi utiemu wa asantimem kuma say hey bamomi ankana kufado swaya dio masa kuma say airport prempe the first the airport na prempe airport no. Hey, what an airport. Na yansa mo oluwa so abaso. From Asamanka to Akroso, Ajawado, Adam Pro no photo. When you perfume ho, wake sika mudi mu maya en mudi munni. Na munyem punto no maya keke. Last week ye be pa na me say ye do hinam so. Ye do Akroso so, ye do Akroso say. So say ye do Asamane ye do Akroso. Ene kwame tobo na se mentombo. Yagu kwan se mentombo say. Ma menyu kwan ni bi. Na mra na kwan nye na e papa ye ties. Ye ba yanka accident enya okwan so nyina yagu from Asamanka to Akroso a damn pro first call to mpunie. Omo the second to so beto show. Na mbi before na muduebo. Vote wa munya wa hai enzo aja ye tiamu ansa. Wonya to aba na wini primary support mi koda. Enye dan ho be wini. Na Jones Asante. And this is parliamentary candidate for Achimada. Masa, Omani Asante campaign. Hey, munya po ya mufa Johnson to so. Miga yanti. Madane matamfuana. Mamu masigani bre. Thank you. You got him? Network near poor. Sama mwika yanti Madani mutamfuana Last week you saw the PRO for the Brim municipality culture say enche contractor beba site still our my I born timu dieno Madam dieno yes I kwan fe Madam dieno Honorable Victoria do kwan de ye to Madam dieno still our my kwasi akwade ndi oguso ye ni gidigidi Say kwano omzo mbetu din atamfo ani ewu Jawajo achinkwana na ni achima mabu information center fee good morning na no fee mame ehia me oyi ase no si kwame wunu nu afie de mu je mo humi na akromu a no se mame ni ayeden no se nsima mu ka ye twa mo na mu twa bi na me sai Kenny bre. Mama bravo, so hearing me all the way from Kumasi. Esuo ako. Okay, number na homane diabo yanko ofuase ayire bi about one person so. Na ye ni openi oye abankra chipeni honorable Paul Asamoah emon komo. Paul, memo akwaba esa mo ache. Na bibi aboko de. Yami pray when I was there. Yami adumboko. Dika na ye ni echefo da sisas ye ni umuku appointment bia so. O monitor away on all radio stations no ama wati bibi wa ha na pese uchirim kakra na sese ano silly no wo se ma start from Fuase the board na Dika no mechia Ahenkan tiofo anope na se no ka na watrankunya nana omahi otidwom wo kutuku nyina na
ɛne nana ɔbrɛmpɔ de binti ano nso wɔ akyemɔfo ase ne nana no atenkunwafo ɛne ɔdawo mahi a ɔno nso hwɛ ɔdawo nyinaa so ɔwɔ me hɔ mekyia obi a mekyia papa na wasɔfo odi ampa edi kan no am sɛ wo first national project na wɔyɛ na wobisa deɛ ɛkɔ so ɔdan kwante no ho no ampa fi 36 km na fi ɔfo kuma bi si ɔdan kwante no ho na yɛgu first school no nso edi kan no na yɛ ga kɛse ne bridges no nhyɛ akab na ase bridge no ɛna ɛde na wɔyɛ si ne nyinaa na wɔgu first second wɔgu second school na wɔto first no so na the third na to so the I see no from a fans be a driver small for conscience no be so on metro am say a delay kakra am say ni nyinaa sikasemi anti akona ko prayer na se contact na da metro so and odi se menka ti on kapa ma ye di na meta mi ti o enti na ya ni egu first school na ba na ka of France krum no ana ebe go of France krum na ewie na yesili ba bi a so tutu ni nyinaa anti you go fancy no or silly your fancy about Anquantinum. Make us a chum abnasi or deba. And you know, we have a bit soon on one silly and a pair of Kawasamana. Or the second coat to know, ever to show the third coat not so. First class road into no area in other effect, you know. And you know, yeah, there was a quano, you know, yesterday, from 2017, I buy an and started a cool home. What's my mom feeding my church much on Colano? I may buy also a church room. A quadra, it's kind of idea, Quano. You buy the blue and not, and yet, you can't be to a day a quan and we had a quan pressure was not. Now, 3 years about over the cocoa, but not got a corner of a bridge. It's near many MP. I mean, I know what Ponco Kuya said, yeah, penny. In the delay, you know, and Sana. On that, ever chance not actual construction on an also. In getting in Apple Kukubo near Chile, Kukubo from China, Scana, and so said a penal. Or maybe you know, that not Sunday, no, not 32, not back to square one. The Queen of over 1 year, and the contract on the prayer over 1 year, Sana. Kukubo from China, the second Arcano. Or the Cocoman acquire president is shot. Na young shop of pre secure between the air and the young. After over a year. Tuno, contacted the two and Sana. Yes, I Koyama, a buying as I got to Manukano, Obakaya. Also, the first near the Kosher, Sano Hadru, Sana, project. Yeah, and a Sana Hadru, Obakaya, Mampeni, a Jomama, and a Chiba, or Bomifia Bemono, the Yana Boxa, Tina, come and a Chiba. A bad finish, what the court to say. I didn't know Yaji. Box out on my in a box out there, my new and the man, I just finished him. Also, son, how do project is now box out, you know. At the year, you're fine, I'm which can never finance how, you know. It's ever a big delay. I'm a ton of funny as idea. On my train, I'm who caught issue now, Sana. The delay of foot care, so I have a sat on the beer, and Uncle Food in here, a fun delay. It's a every Google man, there's a quarter question under different financing, and a year and after the question. Government of Ghana, and Sana, which me what did a contract on our side. The moon some moves on the breed. We want some woman. So we catch her. Now, I am surprised, and I go tell me Buso. Because Opera, the Kusia no Coca, now about her, now found, and some breed. You got 1 year for a stretcher, but Yamin Chadia and the Yanya finance, I conducted a first school to here, you know. Yanya to come on all your scenes. So, I have a good, obviously, now we said I walk on one. No, who second coach to preside to Tinino. Vijayna or the third coach number to tonight, first class, we know the marking is not so. Okay. What the problem because okay. And then that one in and then I had the house of acquiring a link ever to. And also soon I link here the quasar and Pocoina. Okay. Yeah, that's a pana. Yeah, that's an abo about so say, when you are buying any wood near Quajo Ponkroma, and in Penfold account, how many show of Rose and Highway Nico Bodine, among Kawinano, Mukosu Gomisono, among for my chancremo. Now the AI soon is say, yeah, Quamaya and check not a tutu.
sa ye sili ya di second code ni third code to ebegusu no obetima hye ye bo say ekwan we mu beye ama close to 10 to 20 to 30 years na ho de na sukura na na say 6 months die bi na mu ye odi ane ntokwa ya kwa ane ntokwa from 2017 na many on over for tena so no na ya kwa na ya kwa fancy ya senti they be able to do no mu twa ano wona futu je na haje nti sometimes we obi traka mo ye about about to the chief and na me raho and they say they ye wonu mpi no oka na so uja mo ye wo ya na so no say sabi woni me and ana so me na ma cheche ma chew ana so me aka so kura mu na me di si no so me so me tika mu na kwa city and me so na kasa because I you know obi no na wa ye kwa wo de cheche me 2010 I was one kasa we witness to wo kana na we media consultant na a massive demonstration that was we exactly Mikai it's enough that time if you could come I found to channel see it's what for and offer job and over track beam it's not meaning you're calling we who and some also the about I mean who says can I be a who say how sir acquire and they what is that I want to find a gata bafumpo according to 2016 na you go for the ABC IB but then you got about cry because contact and it's kind of the check out about for scanning another side no was even penny it's a to qua it's only to qua may 20 year you could contact here no but the one who said if you're for by be a balancing ya got over even bridges are not assessing now a brother business kasi na issue no so you know how we find by a question especially no way say ya den saka issue ka share to abranci nyina beko nti yan twena edu gas nyina jungo sen na say you know no obeye no baby no dey divert no oye access you know so no obeye you know no never go na ugu sha oye nti ya bridges ni ade ne gas nyina ana yan yes ka with the first second third court akwano aye tutuni nyina no so that we are no the first court ni gusha second actually the second was yan fa yana omo the chip is never so no omo the code you know mark is never so much but we the contract na mi ankasa ekuta ya me hu no first second third inji honorable first second third Nyankopon ya doma ye de ani kosu abehu ansa ne ato aba na be after elections that mean odi ya you so the name kra so we ni we ya kwa no adwene ka sepa ya gata se bridges no we ya concrete work no and na ba ya ti we na why base na or this first still ato so no second still no na dey enya adwene ka si bia adwene ka se na ka se no why adwene the why over you so make say we shall first coach there over 70% of the way. Inti ya hayen say ye kotokufo na ye free pomu ha na ye duru kotoku ahinkro achemda nkwantanim ho a emfutuo gi awa atu no ye nya omugidie say first second third coach no ebeba ama sa run about ho no ehwa akono fefefe am ye nya akoma to yam ansa ne ato aba na odi obe ni nyina obaka ya na if you want to for maybe a new achievement office in a new market one. Yeah. What can I say? No, and Yakra. But at least a first school to look around Bono. I might take care of that to look out for. Now, say I want to tune and I get the problem. Or Selena, the first or the second court to look to so. But I can't tell them about who walk around cases on and I want to watch and your problem. Be the message about Mammy Missa or say now or down quite a far home bay. Ah, what Jayim did there? Onu kwadwo opon kroma ne aban mo try mo best say esa kwan na akọ ofuase ebedam pro wo na ya MC woda no woda kwan fa wo ben obi asemo se mebusa no akwa no wo bi sa na wo kwesi akwa ana no mi aka se mi aba ai ana wo bi ko kwa ani bi ai ana wo ko tu ko ko ni ana wo yo pon kroma wo se o fi sa oda o se no wan ka se wo kan no an ko oda de first no said that service as a chiro kuma so many ade no anka so obi wo fancy obi eni obi wo na mase obi wo manso obi wo aboabo anka won yakwa na so onya asasi wo da no wasi ba bi na de bede because oda no na enklebi nyina no the house of nyina nti pass no wo say yen kwala no so wo tra papa ta wa dika wo fi ye hono ba na wo si oda wo dinu no na say wow hwe aso ko fa bi sie wi na wo fa fra ho
and you know a child say you go for the door so sa kwano you go for the door so because on the pay you say no pay me aka so kwano no pay me no ka say me ko me tukwan me tukwan a me ko baby am nam no network kwa ni ho ana menya Facebook na me dey check o me tie o radio na radio no tukwan no ana me connect back to Facebook na me tie dey monitor and ana pay aka so kwano use so me be so ko be na di ma chi every time me won dey ko ti you go for the door so ana sabi a car na aka nyina the ones I route is was a contact in there of Francis of Skuma to down continue and you know they got yan two argument na say contact adwuma na ko free ani afremekwa say to me ya na beto odan de no so odan for so here no so we dey ask for so obi for Francis ba on she na no be do odan no ya de be no ko we say na ma governance no ma nko for ha ma na so say we so ma jo one no be to be because of according to the you know that's why abandon dream even an individual be bia wa ko na be about crazy anka on you know now so ka ko say you know message say we want so no what create a level environment dey the man on for you know na my bia no yes no you need brace akwa there because akwa you fight it fast any we na yeah social interventions for the health in education you second you know we need PA meeting you say si bia akwa mu a ama edo opinions this no ama other investors kana buy kwa yen ka ko promo ba nti na ma si no if you want to go enyina se junction the coffee atekuru a spaces ko na e ba kan wasemi afa so afa di bia se kosi pa udu ya plan so no e kwa no nti dia force ada ma contract no gusu din ne yo ba kwa ma se gusu din ne se ada na ka chewo Dr. Kufata, I'm a 1 week and I say no. My sister goes to the India, and also your person, go to a Gusan Sana, I feel actual. Okay, and Sana Baba at a Chrome school now, yes, my bandana no. Yamra Chimenase, one walkoboso. And Nancy drainage, and Rana me quatre, Nancy, and move for no, and so either. Kono only to me fano. You will say when you could drop on Cromania, Bayania, and yet the danger to say. My big got anima kasia says here drainage in a situation to say move ya now move Eddie come more me MP on could drop on so any United Days in India say I have no pana you know say what the services of Pong Comedia and Cabay disaster sure just that because not that a huge problem and that could so the starting first person I really who says I don't know, it's no first person over here, I Chapanimu, second person is no contact and no other class. Obu a Quanamu and no Bemu, no, I got a big enough to so. Now, you're second person where you who's no. So as you're extending a point, I said, yeah, and a person I'm back. I got everything for that about the community. You see, I'm a planet, a fish. None of they are chewing their part, your cry. Nso no ɛsɔ sɛ dɛn kwa wɔsɛ yɛ ne mo so nti no yabɛn mu a ɛbɛka septic asɔfo na ɛde tuba kɔ aseɛ no kora nti no ta ɛmma esi no koraa nti bɛbɔ ɔnɔbo kodo ɔbɔ nkɔmɔ aba so ɛwɔ tu saa kodo bi a ɛkora so yɛti bi a yɛ second phase no kɔ asɛ na nkyɛn bɛsɛ no bɛtɔ nti no ɛyɛ kodo sɛ ɛyɛ mfɛ ni agorɔ. Very well, because now say me papa kwame 12 for ye ya ba nyina se na me am sheda ba hwehwe drainage ni si form nantenante wa na me ka se nukro nie matu anamo a efe ma mu hu sa drainage mo ba Facebook sisi ya obehu live on Ahenkan 93.3 we Ahenkan de ebi na ba no nyina se no sika kom papa kina ne to bi kwafu no ya ye we na to so no MPS so mo ye pavement we ni won mo no mfa ye bi se lower part akrebia hono ma yini je de kota no gusu na se pavement ni so aba na nyina se de small land wa won so cool na hono ma yini amai mo kwadwo pon ko ba chese ne sifra nyina so wa ya de pa yankopo nhia no na we fa no kwasi mensa live on Facebook or so odi kwasi mensa taxi driver please ask honorable MC about Ofuansi to Amantia Road or say Ofuansi ni Amantia Road no so no mo yo mo den amba oza odi Ofuansi eya Amantia it's pasina so kwa Asante region but Amantia no Ofuansi na the same because I try to penetrate them it's no Ofuansi kuma to cross so
and the piano, who put up at a panel comment here. A honor, who's a yakwaning, down Cleveland, and the parent is a quiet car, and linking major, and link here to the major communities. Now, who's a honor, a short road, and you know, Nancy and the program, yeah, packaging under town rules in the net account. If I say, of course, I've been I live in and United Town rules, you know. The packaging as one packager. You go to Antibiano, you're full of approval. Now, contract about contract about so yeah, of course, I live in the United Town rules now. And then make your way about tax. No, I hear Alphonse Kuma to Castle, no, the account. Okay. Wa Dika kacha se wonam kwa so a wutu kwan obuo na ni de na ma ye ne atiefo ntineja wasa wo break akra ye ne wie kra ne yemra achekurum nyame shirawo mate yen se obre bebre ye ntini tewo achekurum school no ada na mayi mani amom odi achekurum school den yiyo ye ni mamo unse e ya no bo opongo na corporate that project na ye yame cha de a brief power authority and on one approval say yes project two projects I take come a 6 unit classroom block and you go into 3 units into 13 9 unit classroom block na ye nti so they were you and a 6 wall at room now you started procurement na redu be na say procurement authority authority no only got team no almost some here document bi. It's a federal contractor, no, and I said that for payment for contractor in the first payment, not the trouble. It's in a year project I abandoned. I weep of authority, no matter what the contract in my. And see, payment in your mono, and see, and Chibiano. If I conclude you when a contract and I get payment, no other trouble. Jadi se wa che krom twoma kuma ntom yen se enye de a sa project no modem sabe kan mo wi. Because I took a cook and a school school down. So the teacher now, yes, and they are the emergency now. I am harding. And she, and yeah, you caught data in the party 24. I saw them as almost now. They be last week. They are assembly meeting. Only now, we are in the consensus by it. And yeah, they are be wrong. Because I said, school by us, you have a toy. Yeah, you go quality. I've not said too much of proof. Not your access, not some colony, they don't go to school. And that's it. And it's not attaching you. It's the idea. Okay. Once all my assurance that's an enemy or what then call why sababa J update to see be say project no progression kakra start ba. Utu kwan de ye ja kwan tano pe production team ni say so me ni twa na ho ne be ko odim nti Yakubu njira pa na abutre ne kwan faso ni akasa. So instead of the car, the most construction. You see, while we from United Junction, United Branch Junction, far a United Prum, far a Jubilee Junction, the court, at a Prum, a trestle, how would do the Biasa Powder, no? There are no contractor for that and Guson. Or you have to put another one, the Kusipano. So I'm saying, you have a panama wood, the other some more fast aquanos. We do planners off it, and one can live at that. The last week, we couldn't continue. Nana said Japan. A friend said, and then maybe you found a catches and Nana. On our case, the piano or Princess Aquanet and King Women. And it's a little major road. I the good Aquan and as I can't, I'm not say, fuck Jaha. Should be so honorable. I say, the major town rules need there. I ain't in Nancy. Is there another conductor for all good Aquana? They could see Tano so. That's a honorable bed in India. I perform Kaka. And the honor the Uratenka. Tepa ba ma memfa nkra we manu na yenya okwan enkra de manu no se ena ade a waye nipa bebre se na message bo abaso na muso amanyofo mu hyiehya mo DCs ne MPs ne government appointees election year senka mumma mo ho kwan se de wuye se ya chimansa se ye community FM se radio bia ka ye bosome any radio station in Ghana especially that the ewo mu enclave no se ken sem bi na anu ye o ho DCs coordinating directors PROs no make yourself available na munche de aban eye na amanfo hu de aban no ayo anya say bega so ja omamunya hwe enso bia na mo bibi for example ye ba umpeso so a ye betima kan say akwan amobato ye no hyebre na sesa de obeka so fon say re bi mpatam wo akwan ne hyebre nsesan no na onye no kwafo
oboda the same thing shebe na sesa but information ama out nipa be fi so aban kura onye hwe tin wo model said wo ya mfra wo wutie na wallet ye wo the answers ma questions na me busa no na wo ma question betimi kura fra wo ene se fra wo a wo dia ko school a church nyoma mu no said this is ni aban points ni nyina start to mo yese ya ebe ma yen sentwofo ko adwuma na amre kakra na aboa aban ne nso nti we de muhia aya mu ni dim ho komo why odi me da se mi aka se ba time ma be tena se because odi sector by sector aban bia no we tuni na na do don ko kupado akon me say me hono and me say a catch across odi me hono ya hono education health ya ba ya na physician assistant no ni bi ya hono and so akọ professor be ya doctor and ya me say ya were 3 medical doctors and ya MP adi out there no perform dem aba first doctor no di me ka kwa fa so ade ne ba ya and yeah renovation of all your health centers no and they do yes 64 from not over the years near city compound akuka na ya you choose away ni yes ya dey work as eguma ebo but ya be ni na I did hospital anka ya na one no esa pie so medical doctor Dika by MP to the car now so we see the residents of them Bangalo education the same thing sector by sector a bano famina and no my ya can't a background ya get from a for my hanomo then can come first when they say 50,000 second when they say 100,000 I said I'm in a commission for no I said I sure you see me and my for for free and the cocoa nets and really are there no so and no economic activities so the panama so you need that I don't on fast instead of okay no and okay the matter is me can say if I prepare the project of attack I maybe a tracker presentation when you need phone in this year and see that's also no will be a comment because everyone man can we know and so could just cancer about will be a crime because of a man put into no yes you are that point the higher power that's it na za phone there ama ebetima chesu baby awon ya da se papa bishira na kuzi do no baku na okay thank you so much honorable Paul Asamoah a bank crash pendi owo fun say repeat ona no pay presenters comment nsema na mebubo so wodane ne potem and a biwa owo anu yie no or joining discussion from wherever he was traveling and no and a shame crying yeda na se papa say when you ho brani adaje na oni abonko ye try see benya Openi Jones Asante ono ye NDC parliamentary candidate for Achemoda na imusan so no so ambobo na che say say about da de ne betimi aka fa NDC ho de ne omoni so ade won de na mo so mo ampeso mo de so mo man sharp man Papa. When it comes to fufu dear, I am with the production team in the spirit. This is from Kwabena City. You can do every fufu team in the way you should do. Kwabra Kosi say fufu sam anya ba Asem Dika so no pay na aye DC mu fufu de yebedi dia and spiritually or joining production team no yensu e gina spiritually showdi
minyo hwe bizami die mi hu ameka eno so na mo de beka mi o meni bosu a me bosu agira mani amoso Asem baba Davi yeti aboabo a everytete ena nanam pubra kubra penso yesi aboabo opposite papa mumu ne ho no ewo ye nsuo a asuo aboabo afie yiri a eba betai ene amanfo anya cash twa mo feli ho ni nyina ye feli pani ni fie enfo bia ho ya ton ye feli ayo me kwa kan amagaze wa ya ho ya na ni bre no Una da obi ani biro obi. Ya tutu kwan kwa manfo amanso tutu kwan wo Ghana ha kakra fan. Ye fe bibi bafa ehwo ne ye gyato wo se nsuo yiri na akota ho din na atwetwe na mfo ha obi amrekuru no. Ensu ha die yesensa ase na sa. Ti de na mu twitwato wo na eye afrom. Eje masase ne da ho home no. Nana bafo yamo a eye achim adai krom hene nana wadaruma yamu acha no pai akwa mejo so bebre mejo so akwa wa pombo ko de yesu adumti ese nana bafo ya akwa ye hu ye papa na nana bafo yamu ano obo nani die kwan so eye nkwanwa di ana se wa wudin me pocho nkwanwa di no okay eja ani epesi esua de kakra chanku yakobo ohindin edinwe a etimi twi ejedua etimi ye twadwan ti yebusama na eja madaroma matretene yen yeda se pasa de powaje yeso na yase mu kuro mu kwan enye kuro mu wa muni clinic munzo amuni nkane a mu kagana ho yo edi time no yankopon hirawo ene waduma yafo yinara na nyame so enshira aye mi mankasa wa frame nda na pay odi enokrani asam no yesma community mu aya de krom community mu hanya papa ubisa me say ye kan again na ho me de yenim say ye to aba wo Ghana de ye ka ho okay na mo wo danchembo abato mpeso aso na me pocho ye wo danchembo abato mpeso aso honorable Okoyo about ono ye mrashe bedwani mama na honorable Okoyo na mpempre ye mrashe bedwani abangra Japan set brickrine meboa pocho you know akwa obuoni ani die mo ha won mababre sei makwan anye ayaresa bia munie ene nkane ya muni no empanifo yi mabo mamane na mabo mamane a amanu ye ni sei yo ya da se debre ye frase etu yankan ni asam Dika titru yankanye efise yankanye no ti amama adekrom school primary LA primary school no egu na egumpu yetu no hwa na mon bebre se anyam se nkanye ni henti atichefo no ba amuntumi entina na nya sabe atichefo nkwa na hia nkanye efise de ekwaso wo amana manso ewiase mayi nyina no o se uwe sabe ku ketuom kra wo so hu de eko yetu nkanie yi hwana mon clinic hwana mon ye kwan hwana mon ekwan npo de enye kwan afi na omu bebubu ndua bubuleze ye adwiri kwan no ansa ede ho deda ntike reshebu eye greja because abubu amra pocho sunsu to abubu amra pocho sakasaka sento ko omu ma fede fede enshebu ma ye keke yetumi esusu akwa yi ho yankase ya hodin eto sax na za mode anwa gugu botom na mode atoto kwan nim honorable DC said brick kwan de mu ye nyina wo hu ni na ye di kia ko office one yanka ye sam ye clinic sam nya kwan sam ye ko office nya se na mentwa no o uba se ekwan no nkom di grade abane nam so sra bi a hyen betimi akoba keke we keke na IDC no ne ampa mutimi nyama mo ye tu hwana mo bebre ye kwa
almost so young cry on mobile. Young cry on by Yamaya, and young cry, consider that bay. I dare so higher. So, yeah, I can say, and then the week, and then the week, Manka Mema no woman. You had a canoe, your friend tell you what my man so or sing I do a bit to me about. So, bet to obey me about so, but baby, do be into this or move my man a bombo, a free cook to an hour, a wobble that. Well, down one a bad road, no so, and Sana. Tie. Every man so called their chrome hono. O mammy or wono, Yadia can na mo peshen. Mo bona bongo to say the mabo bedeno. And a modern echo. He mammy in the air in Sano. And what dear and come, mammy has done yet. Or him, I mean, no, not yet, or Chammy, dear, and yet. And Ukraine, or the. You would a dear crum, Charles Crum, Amma Crum, Bompire, Boulder. Just say, na amanyo fo no ayi omuba ho omuba wa nananom mojo ma wa atu ana mutimi kama dwen kakra kire om amanyo fo iba omo ni abatena ase no omo de dua omo de eba ya na aka kire yen se se ade abato aguso enti ye ba abasra mo omo kawia no omo anke se de se yeso ye na ha yen yeso ye ka se ade kom ha life clinic because nkwanke to ka ade kom ho asia so bi ho dogo na first age impo gisa man so gisa asane gisa community gisa jubilee enti se ko bi ye first age wo hampo na sent bi antintama nanka wasumi ye de na atwa so sana mo ye tu won fi akom fer enti se ye ka chiro mom so on baba ba ye odi on aburu okuku we say ebedu 2024 no the last na be ye campaign wo adekro me ba cho tete asma ka ehu wo se akwatia MP onabu okoyo obeji akonwa ni free MPP sam se enka enu 2024 yi na oba wa light and odi be campaign or the light na ba asemi okan wo ye Pentecost sorry dem do me na kwahia na mu ye ana ma anye ye oh ye budget so papa say na ye de Multiple busane say adentina or share mo bo bepem sabri e bo hye ne emmem nanan mu nya nkwada multiple busano ye bi sahu nsem bebre na so de du ba bi a wo fra kura omo mfa na ye mom text message a omo anye de reply ntinu sesi anu yehu de ye nkabiem ije fi say o share sa bo no Pentecost ason dem no wasi krom obiem abehwe say adwuma ne koso na ya share adwuma na simple me ko se de abi onsi hediem eti afi so ye ba beto aba obeba ano ne nhwani ma ye hwe eti oba nana onu mpanifo mo ba gina wa tu ana oba mo ba nden oh oba ya sam tetia ne say honorable 2020 na wo ba campaign wo ba ya campaign wa de kuma no wo se ye bo nya na ye di ohawa esum asenye light sam etu wanim asa kan ne say light de wunyanya akungwa na nta 2024 endru no 7 December nta abato ndru biem no wo ba de kuma wo de light na baba ba ye campaign ne sisi ya 2024 munye abato obire aka tia na aso sisi ya emma ye na wasia bei dia pa na ubehia firi ya nchen sisi a musi mu kwan mayare sabia ene nkanea sa abamu mpanifo tie ana philanthropy bi tie na opeso ba mumwa na osimu ntwusu baako a enkanea ekwan ene clinic no die na nana ma dama kuma so se kuroma ni nya ebeboa na de akatoto aso odi we can adekrom community members ni na bom na se wo so omo pagya omo nsa obia be pagya ne nsa se enkanea inti adekrom de fridge ni ho mpata se adekrom na ne se mu ni fridge jesa wo pe nsu a kuru a jesa wo sasi ho na Dubai 8 inta ade ba chen sese no na emu
Indeed, free jay ever told that you be free a mouth way. What dear and farmer grab a money like a mother suffrage. Oh, Nana, Nancy, the same so to 2.0 who run on good crack. Nancy, the Amandia and Imperfect yet. Or she will buy a number more 10 compound. Or sure buy a name, Tom. So he part me nya da gini nchancho for kasase radio so de chese akora asam no ehamo emohia de kese aban mama makoma betomo yempa on odi ehia de kese efi say and then ewiase no light ene wetumi mama community dia tumi economy efi say wo light wo ku ma say kuro no so say kuro no sa bibia omo ye won kran amanone bebia no wo so ye den wo so hu bi na otene bi wo fu ka si kwan a obi amfa asemi amama we hu say BBC ha onu hu no wo efide we so ono ti na efide we so oka ya wa wo so wani ti adada nti enkani ane de anu po dia ha ya ka sinya nam hu ma ti chafo ba mu ntina dia ha ya ka si Nana makọ DC ho makọ MP ho muni radio for kasa ni nyina se hwebu ada radio for the adwuma na ye say ye the spotlight about to mu problems mu haw ne so ne ahwempanifo adwen aba so de mu ye nyina obi a emfima ade na mu nye demonstration na mu nnoko block kwan no na ehwe so mu mfia sisi anu dia honorable incoming MP NS Kumi onu na sisi anu wa ba say ebo ba ye February numu Odadamo no okoyo be sha mo bo emfie na ni wa mfi mu NS Kumi so wo pa konwa ni ji onu wa se bo sha na de mama mo beti ase to no so be sha mo bo ananya bo sha sa keke we bo sha nka action tie obi baby ti say akwatia Diamond City ye 2 gold ni Diamond akwatia etwam 100 years excavator ye di 2 gold ni Diamond akwatia na sum inti MC ana DC no ani MP ntimi nkomo tuma ba chirim na munya excavator ana say period as de ndien an level koi kwan mama form of huntom mutimi ni ECE ankasa set transformer kuma bi adakro mu ni pa 50,000 mu ye ba $500 to $600. Why? Any pa 500 to 600. Munya transformer twatwa po bi na emie kwemu na mo de boshe na nam so mba behye mba na mo de ebiaza wo gaze NS Yakumi wasa ebone mrane incoming MP chaso behye obontutumi ode mo de ma na so hu ye ne akro no yenso ya anye mo mfa nyoma nwo kwam say ye mpa boshe. Action speaks louder than words. Munya bibi ni afia ni hu. Na fama me na de. Ya doso. Na na me boana. Odi dia o kan dia wo mu papa say bo se ne dia o ma hye ya che. No ono ne bo se na o ba hye ya no ma ma yete ase se. Obetumi aboa ma nkania na abansa na abato no aduru so. Ono o say o ma ma hye ya bo se ya nto abama no wie ansana. Ono so obetumi aboa yen ma ya salite wa de community ni mu ansa NS Yakumi na ka sa me kire mu okay ti se amu hwani mi se obema nkan na banza na ato aba no ti se ono ni bo hye ni bamu dia ene mu nyi otwe nya do obi abeto aba ma NS Yakumi ya baburu nana da se odi me so me da wase Nana tobo memra ntani bibia chemo Facebook wa yesi mu teachers bungalow ni teacher for na mo ba adakuma mu demu na entabuda Ghana 67 years mamu your Facebook live mo ha de adakuma teachers bungalow what a wow a Jubilee house. Eti when you teach for the moment kromo no ambo first dia right to what dia first na nye anwe shiti kura na ye bambu ye kwa wura mu ekobu adobe anwi bambu na ye de agu omo dan so eno kura mpo no omo tena
na mbom ende ya nem say we are say be a computer digital so no ni na gira light so nti say ade a edan we light wa ha enko bi ono nim say oba small man and there enko oba obetumi atwenem na ode aboa na ni na gira light no so nana etientie nya cheso a enkopem say yebehu improvement no yanso ye nya dawro ni bo sanse yadwuma ne say yebebo dawro atwe mpanifa adwan ba yempatamu empuntuo so yentimi nya sika no mu nya ne bi hye ebotom but sika no mu de yagbanwom dia ayo man ni nyina dia tisi ye chede a national cake no so obu ada krom obu ofo ase obu aboabo obu odokotwo a baby obi ase ne saka ne de no yebehwe ne ye de no atomu bi Samonso one day monso ma bepi e da se bebria no pe bafo yo odi meso me dama se na mom dia me tete to ne se ye se ye tan obi ye ntan obi a na mbom na me se ginyi na ye omai ba ko mufo a ye nya ye pempuntu a ba to dura omutu na mo de kasa kase eto ya ha ba enne ya ba kasa me to aba ma omu so omu sai omu nkai na omu ye mbo a yanketenkiti bi a ba ma ya so ye ho ba sare nya kakra na yina ya do ogro atina pepepe odi nyamishira so we adai krom he na bafo ya moa ono no ye adai krom he na ena no pei oni adi nkuma fa omo hawo eye nkanea akwan ena ayaresabia aha na ye de interviews no ebisie na yemra homa no so na amansan so a etie free echichini benche achima chiase achima wisa biene asaman kese kwadjon kansa na ohwe life ono ne won kwadwuma o Italy oni ya na yadwuma na wie wo Ahenkan FM ha o Italy no ohwe life on Facebook na watwa video bi dia send me utimi say thank you kuzi menya mehwe alert no aba eti sisi ano Paul Asamoah say adwuma ya na no pay no omma yadwuma na nye kwa enti fufuo de de yatwemu tan bam yebedi ti kwabra kwasti fufuo ni sika na babat onka ho enti ye kwa na maame mo so de Ahenkan FM na muti otwo ba ho sita gifti ene mo man kwan mpi akakadro no muko akrantie me so me pa mane no na yebesa nkwan papa adwuma de oye ni ya o sa ho nkwan na empotem angasa na munim radio presenters munim said yesi radio presenters Paul na start no we so be kasawa community radio be kasawa Ahenkan FM obi kasawa achimansa na o ponche a na muso o ponche no na muso mo ponche na mo dia mo we enjoy for the obofo mo hwom sa we sika so ye sika la bedi mo banka ni kumase ni nkura gasina radio ye wo ma de keke pani bi kura timi for say do am program na mo kafa be competent sa o et say o ma we skill but now kura wo de say at least wa correct o radio is all about correction and boldness woni agugudo antimi nya radio da woni agugudo now ye sycophant we hypocrite we nya atwom woni say Paul Asamoah ka say minu yakuma anim kwakune ne ku enye say be one ne ku so didi na temo kusi will put you on your toes tina manfo visa omuade no osane papa odi Ahenkan ono no nya wasema wo kan wotie o adwuma na ese wo ye na wo kopre wo di dwanto akoma mpanifo me ma post no wo baka je ase anto aba ma aye to ma wo no wo so ba ya wo nye no kusi o ma wo nanne na okoyo de wo de kakra kakra benya wo okoyo MP for kwatia wo de kakra kakra benya emiamia bebre abo kwadu se uwini wie unti wakura biem da eso baba yi hu ano ye de ayi report to court ye de sa program ne beba report to court judge ni tredwama konkrai ansa ne bato ba ye beye campaign tian krofo bi enye na Ahenkan anya otan yo se omanfo benya mu gidie na wo koyo wakoka kira da kromfo se kusi aka me Monday me fire assassin we over the biggest network of Peace FM aka cha manfo say me ba biem no na me the light and a campaign ya to about we ni we say wi u amuhu biem na ba fa bedwafo nyankwa ho ya kumi nso akwa promise
Say ono de onfa ontwen se mo nto aba ne man ansa. Ne mo modern kan ne beba ansa. See ye. Ya de mi se maame awo na ye nuane no. Sa pepepe. Eti kwabla kwasi. Honorable Paul Asamoah edi ye fufuo na ba. But ye come what I say ye mawo. But my man so do adwenkyaba on issues I discussing they also their show bo. Yabo boss wa dan kwa oda government the we nya government hospital we oda market. Yabo mpanifo aba so ma ya de pa. Be mo page market na kodu de nukuni o ma ya de. Enkwantani mu so yabo so asem ne so amane. Paul ababe chirim die ntia sile ni guso eba edu achima benase tebedu oda nchebia. Asene asene porto ne da wono so anabo Alesinkum onye honhwe obeti enka memo achebo akwa baba Ahenkan ne 3.3 FM so. Good morning, Woody. Pachodi baba akasa free Clement ni achimwenchi Clement wadaruma yiti wadwenkyere no pay no pay de bo apa pa ni ejuma pa o emi se wo sheba udi so edo asese ode galo so udi wani ekokose a wabidi hu adanse ebo kwasi akwa agbaso ejuma de sa na ye no tama onye no na ukasa hu pa ana oyi so wakasa hu nti onu abu hu se enye otan bi na otan no ni ku pe ni Nemo madesle de ba kwa me sre set bi kwa ne se se nju no toto ayi so abe bridge no o ma tra ho ani okuyu se nju ne yinim se nju yi a yi fa mu na bridge no o mo twen na egugu ekra ansa ai di pe nye ba di mfa no afi no mbutu mpanifo ababesha na yesre no o mo mode no me yema yawa Clement yeda se no adwenkyere orisha ba memo akwa ba ma oche eba Ahenkan FM so miura mejo so opani wudi ni ba bia kasa free me de kwabna isem probo o kasa free me pacho isem probo no she honorable Alexander Kwasi Akwase o achemu dana me pacho eno she okoyo ase okoyo tiemu but ube free okrobo asana wa kusem okay jene ye tie unso adwencha no pay me pa bucho we de ne Dika ma me mo wa baso na me musa se tie benya emema kukudufo be se mienu aka ho ana eno ne miso ma ya ba nwotwe wo fie ha obobofo ya manfo kwaku anim kusi buadu odi Ahenkan kwa me yebu a Joshua ajanim aha ne de je se obi a fire brand obi a no obeto na dwen Ahenkan fo ne de mimi wogide wo mumu to mo wa kukuduo ne mum na ye koyesi abontle so a eno ehun Asem na mi pese mi bise ne de medam ba ko pe ende mi am ne oga eja mi ko Asem so a eye esem kwan ye bridge bi e wo ho bridge no nyame anim no kware bridge no enye ye yankasa na ye de ya ho oden ekotutwa ndua bi edi be krusu ba bi kakra ka etimi efa ho bridge ne fa nyina abu a u gire ho na wo hwe nzu nim enti esrem panifo ma kan me gidi se me ka omunfi esre omu megusu American ekosi tam se o ma kasa o mba ba bua no o ma ye bridge na mai na afi ye pipe ye nyensu no esi a ensu e tutu enaja ukwefu ma wo ba no wa se ensu tin kakra o de abesi ufi na wo no ne kakra pipe o mbe ye wo 2020 ibesi ne omuntimi membe sisi ma ema omu fa pipe no mesi so ema intimi emu su enom enti usi esem krobo me pa chan enipa ho bedu be 1000 me pa chan nipa wo ha na isi 2000 kwa na at least be 800 there ye betimi edu ena sa unya philanthropist bi na obesi mechanized borehole kese ba ko a ko ni nya benya nsu ana ko ni nya benya nsu na papa ye ko ye krobo ye school mo na ena mo pipe ba ko e wo ho no de je school for ko mo mutimi nya bi bet unya pie kro ni mu a efiti hwa de ko ye ha don frefo ni fie wo nyina da obi enu ho wo nsu te obenya pipe anu yate yeda sempanifo so ate betu wana mo 0201944485 0554820910 ye nanka kusise gira homa no so miru afimi ho na onyo number ntu de obey follow up baba eye krobokrom wo e we isem ho na aba hwe chi akwa. Hello, good morning.
Good morning. Pacho di ni bebe akasa free. Odi. Ye kwani cool. This is the man. His name is Anwa from Achimwenchi. Anwa mete wonka che rough. So bibia e hye ye de. Oh bibia da cool nyaminti. Okay. Yatafo na ebre. Atafo be brache yenko. Odi mi tem kwa itemfo minu. First one e koma adekrum ohene. Na na so odi kru. On wo ka sem bi se NS awe promise om se before say be to aba no na omoni right ye pa no chow omonyiri pete no vala tinimlansa because what say to prema for last 4 years e bia o se network odi ayi kugu won mo nto no wangoye e tiro omonyiri kitombe to aba na omma ne meye answer ano mata o meya unless positive body ta no mutie obeshobo so no wunya to mani bia wo muawo eno nkoda be o se ahi no de post kogu okro be so topreman Asem topreman Asem a wo kan enye ntwato so na wo twato na si akumi so MTN for network kutibu adun ka ya wo sa sorry no be bu so mi se ni no de kogu ho last year for year last year ya beto aba no eno koye sa na no ulusu yi no awo koyo bai no ena wan kwa nkoye odi kogu o se omo tuma na oba be network na mo won to ban tinu network ana say what the condition go is amotuma me ma be no man to ase no to ana say wo to bi a yade no bi wo se o nya wo kran se ade no won san kakra na wo ye hodo ti ye tie se esu nya hodo nti anwa ubezo che se we ni topramanfo bo hye ne su ntino ada kronfo so obeda da o mana amunya we pa o se bo hye ne ho to aso so aka last one second one okoyo say this 4% omu ni ba ayeya election ya o 2024 ya omu fo okoyo ntinse no fa formula NDT for ko promise anya jo okoyo to mo zango ni frame ani omu sisa ni ntam kra na de ye trodi oba kro wa mi ba bia mi ye maduma oba che ska ho no mo on this kind of top onipa din except job politician for all this kato onipa din na say dia wo kan dia na say abia menes yakumi o afa the boss na was say no won ko di so ade bi o yera say ye bi so no ma na to bi abi so to di so ye na o mu so wa ya mo ma ma say na me tell me to ma no so ka me ma because president adekro won wo ble all like ya kwan ho tie ubazo just say last 4 years one to minus yakumi who am I say ho anti sisi ano untu mo okoyo biom na who am I say ho ana anti we MPP ni na ukotuma NDC ni last 4 years but see the one so adwinti NS yakumi benya vote on obenya me vote na dia boss na wase na person odisi obenya me vote me ka watima ni na tia me anwani anti anwa ubazo chese wo ti wanchi but say NS yakumi ankoye adegro for light na ubeto obetia no me to ma no ani obelu me vote agweso di Ahenkan me that's why anwa ni bebu admin to omadwen o pe development wo firi achim wanchi o onfiri adekrom na so hwese de adekromfo no eko haw mu a o se ya akumi koye light ni ma adekrom a o one vote e wo no anwa ho na so anya sa light ne dia sa vote no ntoma no o MPP ni last 4 years otoma okoyo no si de okoyo aye ndie o yine de hello good morning pacho di ni baba ka sa free Stagan pacho ye tiwa dwen cha no pe wa sami di kaso ya meni ebu afo banta kwan ya nwoken o ma tali mi na nsia ba ya tutu o mo tali mo nu be trees kwa ni na je sili no mo ye no ni na ja tutu na kwa na mo ni na ja tutu ya wo na me he me ho na me na no pe ho na me fa ba akro o so ma ya du achim abenase ti o mu bedu odan no mo de second seal no second quote no aba be to so ablansin de o ma tra kakra o ma tra ka du kwanta
Bye. The more said and sir, the second quote to be to son and to 20 in Abijay. Yeah, mom, the benefit of the doubt near head on bay. Why? Before so moment to move you on to go your home. Before more moment to move you on to go your home. No compensate a cockatoo. Someone in Guasi. A moment to more MB before I got to more you know. I'm got to more you Guasi. It is our bo and one Kutiana who born Yana. Come at them. A man in a woman. Obi wa wini lesson, on confess also that. As I was here condition, I will go for a bless. Now go on a boy for. Mate, Mammy go Italy, Quajo, after all the way from Italy. Quajon Gansa, Parma, Italy. Yet you are doing channel power and care from so. Ahenkan kwame yebua me nua ba ko pay me wa channel no pay. Ya jo so na Italy abontin so boko de. Oh, nyame adom boko ewia na eboye. Hey, enzo do hanmu de awia bo ho. Na amanfo nya brocho mbeba pa Italy say awia abo a ana etesen ye de bia na nsamo de no fon. Debi ye ewia ne ka say body ya samo de no. Hwe I have yet me body 40 degrees. Hey. Na say sremu de ni bia. Said this really I want to buy it na sana ewia na ba so ete. Na Italy omo ye galamse oho, omo tu form agudie bi oho. Ewa hekube mu aha. Some wo Parma na the whole country omo tu efumagudie bi aha. Enti mo ho ensuo ti say river bodies no eti say eni ye kroje ana eti say die bia. Yopo unya yopo hokota kro ni ye kroje gota. Asem ya sa wutumu nchin dodo ana asa na che pepepe. De so wo de wunim se wunya de me te se wa me aso de me hu me nka. No kre. Na wo sa wo yo chini wo fa free achemasuoso subua ana wo fa free subua achemosenase. Osenase ni subua to your chini people. Papa kutoku fa na yebu akwafa. Ampa enti se wo ba Ghana na wo hwe river bodies atwe ho ahia ene se de ani tie na ukọ Italy ana che wo sen. Na media ho ya me ya. If you say denja me ya ho ya me ya ne say ensunsu a Ghana nke ye wo no koya mitimi omu ni mu kotakora na ye timi atena ho a sa brori bayi sa dwumboni o se oman ho no ni yimu ama Yesu asai no eya na ye me ya papa na de mimi hu ni se ewi asia na oman bia no ebetum pon a emra se mra nya dwuma o ma bia mu a se heaven kra mra nya dwuma ho a kanyankopon tu bu nsam anji mo ho de emra dwuma ho. Now the room of your high copper was a copain and a mine. I want somebody to do it. Aha, show with you. Yatnaga now, Ama, mean to me who said, Yan dada who, Sabrofun dada you. Fear how, Yan the chuckle who you connect you. Could me fear me to me, some for video in Yankwa. That's right. In Yankwa, the chuckle who Nasia. And she said, "Yana, what can I do? A bow, but it's not in reality. No, never beaten. Own feeling, Papa. Okay. And she young Kwan and Yano, and you wouldn't feel in Yano, in Yana, assembly and a committee, Nidia, Napon was and Nako Pine Barco. So now we are back on witty. I had to obey to make trouble. I had to obey to make trouble or the commander and I said, and I'm not going to go up, mammy. There be a how we pass a good tree. Now, there be 100 if you know to me, if you're inside now to me. But if you're not outside, only to me. That's right. I'm right, Juma. And I want to me. But if you don't see, I want you to me, a whole year, the moment in your dear. And to mean, to mean, Sabi, and could be my workers and cotton so who bond up, who born you? I want you someone, Titi. Don't show them, mean to me, now, come having you soon. I make us a Stephen Chill. Meet you. I hire any bathroom or crew. Say, I have a bathroom or Bantabon to do so. I just say, train station and a coffee bar, and so I just auto coffee, and some wagon so. And so I'm going to do so. That's only a full body fear. I thought it's on a show about fee. And I just coffee bar, talk coffee, no by force, as when you may be so. But still, I come more gunso. Daddy, but I can't
Obo bojo so no. Pie no, obeyo hu ya sana. We pie na musuo mo na ufia bai fo yo na yam ko carbon nche dia. Ande yo betu gigidegi. Eje ko ba se me ye niamo ho na adwunso de me na me dwunso abonte a asotwe ho ma me. Se be ka se next time he no anwunso. So bi hu dia afọ ahwadi. Na mo obi mo me no hu. Na report dia. Yeah, my planet, you found to prison, but you bet ubetia. Yo, a Jawon Wafre, the Busa na de and discuss you ha. The entire offer semi Dika, you tell our drink, and Kola and Subim. The entire my friend is a interview now your hand chat one. In fact, Miraho. Ade. Miraho. Crowbacko, Omoquanye. Omuni light. Almost any hospital. Na omo ka mane ho anaso mo nka ho mibusa no omo ampini ayi okoyo MC your friend said brick line ebi hospital kan ekwanye ebi anko light na kan ekwan na nenko be fa ni sa but ne ma me ense mani pabra boko yi nyina omo ni bi wo hin ma me yale last week omo bo na bongo eno neni ahenkwa ma me so e eno hin gaza na me gura me ni na me chia me. In fact, the baby near Mekono, as I said, Ghana team before the team solid. Me on Kwadwe, the how many say baby Asem Sine is under a diamond city town. Akwatia ye too gold ni diamond. In the game crash akwatia se de enka ubenya uhia visa mpona nka akwatia. Because Denchambua, it is one of the most it is the expensive mineral. Diamond ni bo denchi gold. Ye to be over 100 years awa kwatia enso nkura ehihia kwatia se no uduru ho a mobo say leadership of failure papa kwatia wo kan kwatia kan no minimum ho ba ye no ye na mi say abronya be ye na ye you hwe aha ye we ho last time me ko adwuma baby krotintin kura bia se o me ko na asphalt na nam sko ho me ko do me bu ofu me tell bu ofu no ade e ko do na pipe no nko a and a dime mako 5. I don't go say Ninti a dime 5 na my asphalt free palma chroma babesi creachino. I catch them say the woman channel so who a day. Eh, ah, what do I say? Move. Argentina, you to go a dime or that. No crew back one as an incredible quasi hospital in ho. Light in ho. There be kwajo tobo enya hospital ye pe chip compound hospital de den chip compound na o the 65 years mo na so me say no kwa me say na mbu yefu 65 years mo na so la on chip compound na chip compound kwa wunya bi super hospital no that hospital golden gorgeous better time you see or that government hospital de tia ne tie u super hospital me pama hana me wono pama na you tell him ko ni baako Aise kumasi ana. Debi ahinko say. Ahinko de ahinko e Bologna. So what ndida. Enti pama no te say oda na saman kese. Te say oda saman kese enso ha. The hospital a teaching hospital. Pama no. I'm telling you, a teaching hospital. Te say G. I'm telling you. Or how on the transform from Bologna. I'll go Bologna how. And company doctor room and say Milano. So doctor be why be doctor no fi ho abaha. Yen transfer me ba ha 17 years the music ya transfer be fi at college hospital that see that. Hey. Ya ha de aduba e babo abongo. Ya do to abobo yam. E na me kasa e na won ti asian. I high district to say asamaka say na say that. But your university wa ha. Your hospital wa ha. Your stadium wa everything na regional and national capital e bi o Palma ansa Palma kwa mo football club agidi ho. Thank you. Your Palma stadium wa your Palma university wa your Palma district teaching hospital your friend hospital majority your your secondary school kwade secondary schools ni technical schools and kwade tower and kwade na ma kwa nso de say the sabo abo kwa la Aquine, that could be the actual. I can't cry there. Oh, yes, I don't put a saying, you go to Chaka, to Casa Badabo Confonso, go to Chaka. It would have won Avo Confonso. A confon. I not just by inside you, a source wow, and a high time power how. Oh,
ti ekuti apa na obo yesa no ebi dabra na tire pai sensenti na se ne wan kwa heaven kura wanya heaven asase so enu nti na ye betra bochi na ga na tona enye se ha na eti no sika bi na ebus one nya wa ha o no enye sika bi na bi ebus nya wa ha o but environment na utimi no you feel so comfortable and this all ba Ghana no a unya sa environment ne na ma hu hia ampa onu wakasem no say enye se bi a wo pe asika bi ana sika na gugu for na mo sesa but environment no kwa ma ho to thank you kwaju afternoon shift me ko twa me job ba be sin kwaduma ba Ghana wo afternoon shift want me ko ka so me sin kwaduma dabi na memisi enu a meba ahenkan enu na adwumisi mu 8 yebedu ha 11 me no ka se tama na me tu na me free ko ba ko se fa na modern am modern na na ba o within 25 minutes ma come modern ba okay my duration no my distance no ebe se Ghana ha efri hin kwa hin modern no efri tama sa kwa kaso a efri tama every time ekwa kaso di 25 minutes because I motorway wo na si anso ye watema motorway na nsan ba free motorway no so no na odwonku nyina ya oya ndebe mo motorway dead way ana no pa ubai pa na me baga na me mfasa kwani so ya wonu me mfaso ko me nkwa hu hia me na so baga na me na me drive o so nim me nkwa fa dia ayon road pp we so nana mi go si wa cycle na wo tikere mu amoya aza na yam hwehwe wa na jena me bom pa ese me bu fia so biom na driver na mi twiri me your phone so dia odo and nobody affect you when you option bia na mi ho di aseka na timi nya me what na Mercedes Benz mi se madam fufra bro cha besra me anya odo me ka se mi show well latin na me say na kwadwo wo sura na so maybe more down and that's maybe more there na focus Ghana de no na me tsan last me no be debate na me tsan ho jinu ya me ka say Ghana da me hu ne de ya mo ka say de no de papa me explanation tio e bia me wi abete masie okay ye ne so maybe more da se me yare a na me ire nyuma access to healthcare one ampa se akonfort atamia me free police under 5 minutes na police aba say akonfort tata wa free police 5 minutes na police aba with Italy work last akonfort be we bicycle be feed ma sorry so we me mun be fo yi bia mo enya brofo yi nua no fofo ya mo ye abrofo kokko ya we ba so me free police within 15 minutes na kalebeni le du ha sa ambulance me ira what happen ambulance what check right 20 that will be I'm on the wrong address 20 minutes ambulance na do ha hwe the ambulance sa fa no obi wo ye kwaje ba na petronim this is na yan 2 so many more da oban mu ode ti o man mu ode no hen de ya ohen ma me ya bu no chobo yi na just mu ode no me se na hen ubedi hen wo yensem it's we only was to tell you yes you ni ahempo yama no na yire ye beba se na ma je somebody ho anya somebody akase ni pe wa na ebo kwajo na ye ba ya Asem Dika ye ba ya titi obi ka ye pese ye hwe Italy u se eye ahenkro se wona pope wo meboa Vatican tene ye pese ye ba fro ne ani wadi hu nkoma numre se ho no ohin wo tumi wo krom ho na we Vatican ni si nchen a mo leadership a omode na se ahini eseye de ya na se omode na different from ye de ne eno ni adesua ye ne ubesua enumre ewo titobi kire so Ahenkan FM so why Matibinia metweo idase Kojon kansa menyonko a ono obone bra ewo Italy abrochimem na odi ho nkomo ababebom no ye tefo mafra che yakọ Italy kakra mo fenche na Ahenkan FM de kuru ya jaboso memo ache mo akwa ba ye wosima ba mi bi ni sorry pacho di ni baba ka safri ni ka safra bobo adaro ma yiti so adwen kire opani udin atavi ye fe atavi bra atavi ye de fa atavi yes
Openi yeti wadwenchira. Yo, that's why Dika ko Jomuna say you know my Jomuna was I was Ahenkan no me di ho aye before no ye no ya na enye. Ya na ye say Bacho radio na be ono dwom no kakrama ya wa na eme feedback wa. Pacho wo frɛ radio so abrata we dey fa che na radio na be wono wadwom no anya sa de wo kan nyina na yente yenso yaso ebu ha nti we dey fa che se yayi wa homa na free so me ba cho me mo ache mo akwa ba ya eja udini ba bia kasa free kwasi nyantachi achema sani kwasi nyantachi ne yete ne wadarma yenko yo wodi ya da sepa oba radio so a anokre o ka ama bi etreyi na asane no na wo ka se ase won bisi post office ase de post office o ma dwira gu no mo so mo be police station hwenso nko so ho mo ya di hono keke ena nyagopa adwiri gina majagu no wa panchense no ena zo mo hwe kofo ne dada ma mo nya hwe ho mo wa ya de yeti kurumura ko ka ti sia ebeda ne manso entino ya ide wa so wa boss wa kire ana fin oba asuna house beba ground so hono to krubi abeda ho kakra iti yesa ba ba ti se method so de ni bi pepepe enipa wu a omdi mika ba kwa ni sisi e no ana adwin ba na do mtrim no hu me da se pa so me da se Clement no eno odene de ba da bo nya Clement we free asene wenchi na eye Clement mo hwana me lai so yenye ne mpon 055482019110 0201944485 final 2 course na ma sorry so me mo akwaba last bat one unie atabi na ataba no over atabi yetiu ya de mu ye wo men radio mo waya de o se ye se empenfo no ye bibia na enya muka aya na ogwefu se musa o ye bibi na mukafo de aya na mo meka se o ma ya de no de o mo meka ho asem dwom na o ma si no o ma ye se yiyimu na yiyimu so de ese ade ka bomu no eya ade ye on se dwom no o ma ye se ebi o ha bia MPP fo nko na mo ba ye timi di dwom no ma na wo sika so no ba the opedia na the amount then so no yes na ye no ese ka mo ya de no de nya fo benye bi sikafo anya bi NDC fo benye bi MPP fo anya bi ama oman na ye chichi no oman na ye timi achichi oman na ye timi akoye ni se e ba se we onye party ni we party ni yes dem bia no ye nkoye ni ntimi srempen fo no se tano mano ye tro mo se omunje na omun kabom ye djuma the kampu ye djuma e ma nyoma yina ye e ma puto so backroom e ma ifese use for so no e ma djuma sikini ba se ba sa na we tell pikini a djuma bi ba onko u ten this ni ti o end this ni djuma no ti mi nko e sa na enye entino ahono kakara mpese me kan whatsapp kakara nti ma so yo brata vie da asema kan so ya semi hia pa me samle aprema sorry final call ni be ba cho me mo ache mo akwaba Clement ni wenchi awasa ba biem pacho ai ababu park no da no yidi hu komo nti ye so wani mu yo me so me ni nkofo be akodi hu komo nti ye hwe de be sie why yo go da se pa sa asema brata vi kana me de sorry so sa su ni ban no enye aban we nku ana MPP nku ani empanifo no ye na ba wo so no onya eye o ma adwa pade a o chema ne nkrofo wie answer bi be so abontenso na ena eyare hosem because o ma ne nya MPP dia ena nya NDC dia eye o manfo dia edwa yesi nya obi abotom ska eye Ghana for to say Bisiampo World Bank project na Bisian aba kwaje no de ya Ghana for dim no akwaje Bisian de ye inti yesramo sami mi se me be se me be pe store ni bi wo enkwanterim ama me ama me omo mi bo omochi na me mu anim we ade na nya menka we ade na nya nko ade a
Missy quadruple wo me ba asase kura wo ya de na nyameka saa na me nso me ya de na nya aka enti saa suni bani de interview Dika MPP ni NDC mon sakra saa store sui me say omo national executive omo nkran ya mo nyina bi enso be ko no odan akwan na nsi ada ana odan akro ni hwe wa ha ya tia ya bebie enyum ha ye pe ba ko mienu bi na nka na another source of income na era sokote secretary nyoma no o ma man na nka oba bi kura nko maka se oh abrantie ya baba we ya hewa wo bo modinti ye ma story ba ko na pa bibi foforo ye na fa ni pa adwumam enzo ha de oboa agye o ma chamo mo party para chikis na wie as a party for ni party obi a wo boa ya nto aba ma pani a ke nu nya the same level enzo munya post ya wete sam na mko adi na tavia ye ni mu mba chamo wombe chama MP achidifo wombe chama DC achidifo wombe chama MC achidifo wombe chama enfungo a yengazo obi nya bia emfata o nemu no munchen sede beya ebe kate across na obi a se de we de na me de hia me pa ne wo no mo mpata wo dwom wo no eno de sema mo bi dia ene mbeza ba gaze yakan hu biom Oma no mo mpata emma na wo mpata emmema na wo mpata no amu chocho dini die mejiri sa mo be che ne fefefe cause edwa amasiri fefefe die e wo say kira sem nyina ye din na obi akoma to ne yem achenkwana na menhwe ema eye Joshua ensan kamintrem tere na no ye no internet mu pomumpo obuo na ndidim aha na medisi mema miwura osajufo mo achofo rupini abompa ya mame answer ma sorry kwa gwanim kusi board me producer ne say so wo issue bi wo important na pesa Asem Dika odi Ahenkan ne mrantie etisi suni be ha phone number we 0557 479922 0557 4799 0557 479922 o fresh number ya kwa gwanim kusi board be fa mo awo esem krobo ho ne ade no ye be baba bia Ahenkan train ya saka jagum ko zeun zaden de ye dintima wie ye kwadufuo esi ana memi da bia ye ba eye Asem Dika team no ye nya sponsors ende fufudie sponsors ko abna costi ebe so ko be wuram ono ye spiritually and enso spiritually ye na frim o Yesu dim. My producers have been DJ Nelson, Brand Nelson, Kwakuanim Kusibuadum, and our technician, Billy Man. Ochihin, Bompai Mochimai, and a gun. Asumdwe, mine, Nkabomo, mine, Obuo, Eman Penny, Yaba, and any area, Yaba, Odia,